ки ҳар як нафаре ки ай Тоҷикистон берунай, ҳар як тоҷикзабон, ҳар як тоҷике ки ай Тоҷикистон берунай, ман ба шумо қувват хоҳонам. Инстаграм, телеграм, тикток, дигар ҳамаш фигняе. Главное, чтоб худтонсоз боша. Худоҷон ай ҳамаи мушкилотон, ай ҳамаи бадиёе ки шида метавонад шуморо дар паноҳуш нигоҳ дора. Бисёриётон пирсесен. Ман ӯздор омадам статистикаро дидам, потому что бисёри баъд сообщение омадаст ки апайҷон ВКонтакте ё ки Телеграм. Ман Телеграм омӯхта нестам истифода барида, поэтому я вам оставлю ссылку Телеграм ҳозир следующий сторис. Да. Бедурем подписаться кунем, видеомо ҳамҷо тамошо мекунем. Чикор кунем дига? Мақсад ами главное саломатитон, да, 100% боша шуд. Агар битонен бигарден Тоҷикистон биёен. Иҷа ҳама вақт оромию тинҷия. Инами Аҷина бозора дидестен? Кӯна бозора. Чувствуете разницу? Она ҳамаш да инамиҷа хушрукадаги мандаги места. Нигора солнышко, спасибо, прям мощно. Все, рафтем. Открыли. Вот такая красота. Нигора, ты прям волшебница. А просто сравните, да, иджа сим-карту Ахмед на тем. И вот это. Хичи, надо что кстати. Инстаграма 14 число, яъне ки пага соати 12 шаб дар Россия полно маҳкам мекунам. Биё на да дили ман мамона, на да дили ту, ҳама буфаҳма ки ту я саги.